kutuganisha ahantu habi, kandi niturangara iyi ntambara izadusiga nta n'umwe usigaye, nta muntu n'umwe uzasigara atekanye. Banone intambara muri bigaragambya bati nanone tuje hano, ariko n'ejo tuzaza, n'ejo bundi tuze, ntabwo tuzacika intege. Turi kwigaragambya kugira ngo iyi ntambara ihagarare, intambara kuri Irani, intambara muri Lebanon, intambara muri Gaza, intambara muri West Bank. Ubu nibwo dutangiye kubona ko iyi ntambara iri kutuganisha ahantu habi, kandi niturangara iyi ntambara izadusiga nta n'umwe usigaye, nta muntu n'umwe uzasigara atekanye, izadusiga nta n'umwe usigaye mu buzima, kubera ko ni intambara iri gusenya buri kimwe icyo ari cyo cyose, ni intambara iri kwica itarobanuye. Twebwe turi gusaba ko iyi ntambara ihagarikwa ibuziraherezo kuri buri umwe, kubera ko abantu muri aka karere kose k'uburasirazuba bw'isi bwo hagati bakwiye ibyiza. Aka karere tumaze kugatakarizamo ibihumbi amagana by'abantu. Ejo twari turi hano turi kunamira ibinyacumi by'abagiye. Dukwiye mu by'ukuri guhaguruka ibi bintu tukabyereka ubuyobozi. Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich ndetse na Perezida Trump, muhagarike iyi ntambara. Ntabwo tukiri kwizerera mu isi muri kwirirwa muririmba, ntabwo muri kurwanirira abantu muri Iran, ntabwo muri kurwanirira abantu muri Lebanon, ndetse nabo muri Israel ntabwo ari twebwe muri kurwanirira, muri kubeshya, muri kwirwanirira intambara zanyu. Ntabwo tukibizera, ntabwo ro dukomeza kuba ibitambo by'intambara zanyu. We will not serve their war. Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. Abba. We're now seeing these missile strikes. Amakuru ubu bari gutangaza nuko izi misile za Israel ziri gutambuka uburinzi bw'ikirere, nuko izi misile za Iran ziri gutambuka uburinzi bw'ikirere bwa Israel, hanyuma zigakubita ibikorwa remezo by'ingenzi. Ibyo bari kwibandaho ni ibya gisirikare. Ese mu by'ukuri ubu twaba tugezeho twirebeshereza amaso yacu ugutsindwa kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika na Israel batangiye kubura icyo bakora kuri izi misile z'Abanya-Iran? Scott Ritter, umusirikare wakoze mu rwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA, aravuga ati nibyo dutangiye kubona ubu. Mu by'ukuri dutangiye kwirebera n'amaso yacu Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika batsindwa iyi ntambara, kandi urabona ko bananiwe no gufata icyemezo. Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zaravuze ngo zifite ubushobozi bwo kurasa bombe ndetse n'ahandi hose babaga bashyize mu gipimo ngo baharasa, ariko aho ngaho naho hari harimo ibibazo kuko baje kubura ikoranabuhanga, kandi rwose no mu gutegura iyi ntambara n'abasirikare b'abahanga bari barimo bateguye uru rugamba. Ikigaragara wenda ubu ngubu nuko ibintu biri kugana ahantu habi, kugezaho batangiye gukorerwa ibintu batigeze batekereza ko ari byo bizababaho. Ibyo twari turi kubona nuko Iran bayisuzugura ari ntoya, bakasuzugura n'ubushobozi bwayo. Ayo makuru atariyo niyo bashingiyeho bahagurutse intwaro bakajya mu ntambara. Iran yo yabaga bitegura muri buri kimwe icyo ari cyo cyose babaga bakora, buri ntambwe iyo ariyo yose baberekaga bo bayifatiraga umwanya uhagije. Mu by'ukuri tumaze gutakaza amafaranga menshi, kandi nta kintu gifatika tumaze gusenya muri Iran. Ahubwo buri Iran nuko abantu batari kubivuga, ariko Iran yiri gukirira muri iyi ntambara kuruta ukundi umuntu wari wese yabitekereza. Mu by'ukuri Amerika nta kitakoze kugira ngo ijye gusenya ubushobozi bwabo bwo kurasana ziriya misile. Mu by'ukuri ubukangurambaga twari twakoze nta kintu bwagezeho habe na gito, kabone n'ubu bwicanyi bivuganyemo Ayatollah Khamenei bo bibwiraga ko wenda nyuma ye bashobora kurenzaho indi minsi mikeya yo kujya guhanagura izo misile, ntacyo byabamariye. Niyo mpamvu ubu ngubu bari bazi gutakaza amafaranga menshi nta kintu bagezeho. Mu by'ukuri ibyo nibyo biri kubaho, ntabwo bashobora gutsinda iyi ntambara rero. Niyo mpamvu Perezida Donald Trump ajya guhagurutsa iyi ntambara yagombaga kubanza guteranya inama ishinzwe umutekano bakaganira. Wibaze ko iyi ntambara banayitangije mu buryo butanashyigikiwe n'itegeko nshinga. Ndagira ngo kamera bayitambutse hose mwirebere kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose hano. Ndi kugira ngo mubashe kwibonera namwe, mugerageze kwibuka mu bwana bwanyu, hanyuma murebe mu quartier zanyu, mu bigo byanyu, mu bitaro mwivurizagamo,
mu masomero mwasomeragamo ndetse n'ibibuga mwakiniragamo, buri kimwe icyo ari cyo cyose mwari muzi hano mwahakundaga. Mu gihe kitageze ku kwezi Isirayeli iragipondaponza igihinduza ivurivundi. Ubundi iki nicyo bita gutsemba agasozi n'abagatuye bakibagirana, n'ako gasozi kakaburirwa ikirari. Ni iki bisobanuye? Mu cyongereza babyita ethnic cleansing. Kandi nyine kugira ngo wumve uburemere bw'icyo kintu nise ethnic cleansing, ni uku kiba gisa. Umujyi urasenywa wose ku buryo ndetse usigara nta nzu n'imwe ihari isigaye, nta buye riba rikigeretse ku rindi. Urugero reka turebe hano hakurya y'umuhanda, ahantu muri kureba hahoze amazu, ariko murabona ko hanameze ibyatsi. Ubu ngubu biragoye kuba wahagaruka uvuga ngo uje iwanyu nuko wasanga hameze. Urabona ko nta nyubako n'imwe igihari, kubera ko mu buryo butubahirije amategeko na busa Isirayeli yarahigaruriye ihubaka ikigo cya gisirikare. Nyamara wibaza iki kigo barakizanye bagishinga neza ahahoze ari ingo zituranye n'iwanyu. Wenda wasigaye warakomeza cyikambara ariko Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Fucking hell. Fuck. Where? nimvuga Isirayeli wumve ko ndi kuvuga Netanyahu. Indiba y'ibi byose no gushaka kubabwira ngo niba muri gushaka guha izindi bombe 20 ku gihugu kiri gukora ibintu nk'ibi ngibi muri Gaza ndetse n'ibindi bintu birenze ibi ngibi kiri gukora, nimubanze mutekereze ku bumuntu. Nimanze mutekereze ibintu mwebwe ubwanyu muri gukora binyuranyije n'amategeko ahubwo y'Amerika. Amategeko y'Amerika tubuza kugurisha intwaro zinyuranije n'iby'amasezerano n'amategeko mpuzamahanga atwemerera, kandi mu buryo bunyuze mu mucyo rwose. Ibyo ngibyo Isirayeli yarabikoze. Nimvuga Isirayeli wumve ko ndi kuvuga Netanyahu maze imyaka 40 ari gushora igihugu cya Amerika mu ntambara. None dore birangiye nakwegeye Trump muri ngiyi ya Iran kugeza batangiye iyi ntambara. Ngaho ne murebe amarorerwa ziri gukora muri Iran ubu nonaha. Hafi 15% by'abaturage muri Lebanon barahunze bava mu byabo. Isirayeli harimbagura. Isirayeli nibwo buryo iri kurwanamo mu buryo bubi cyane muri za West Bank. Ihica abaturage abandi kahabimura. Gusa ngo iri kurwanya abantu bafite igitekerezo cyo kuvuga ngo ni two state resolution, ibihugu bibiri. Ibi ntabwo bishoboka rwose tuvugishije ukuri. Kandi n'undi wari wese uzakomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi akakomeza gushyigikira iyi ntambara ya Isirayeli ari gukora ibintu binyuranije n'ibyo ngewe namwemereye. In Afghanistan, tukimara kurwana intambara twarwanye muri Afghanistan, twahavuye twemeje ngo umuyisilamu wese yaba umusuni yaba umushiya, tutitaye ku butegetsi buriho bw'abashiya cyangwa bw'abasuni, n'abanzi bacu. Kandi noneho Iran yo nibyo byose mu gihe n'ubundi bari muri iryo tsinda aribo bari kwica abanyamerika. Ubwo no kuvuga ngo nuwahoze ari umwanzi wacu wese yahise abishuti yabo, nuko bari kurwana iyi ntambara ya Kisilamu. Niyo mpamvu uri kubona kagakungu kabo haba muri Afghanistan, haba muri Tehran n'ahandi hariho hose ku isi. Murabona ko imyitwarire yabo ari imwe, bari kwibasira umunyamerika. Ariko ibyo barimo byose ni imibare mibi, kuko Perezida Trump yavuze ko atazigera na rimwe yihanganira ubutegetsi bumeze gutyo turi kubona ko buri kurwana no kongera ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. to nuclear capabilities. Kandi rega ku baturage bose ba Isirayeli nibamenye ko buri kimwe icyo ari cyo cyose turi gukora turabyemererwa mu gitabo gitagatifu cya Torah. Kandi mu ntambara z'impinduramatwara twagiye dukora zose nka Isirayeli, bya bibiri kuba hano, ibyo twakoze muri Yudeya, Samariya, Homesh, ibyo byose tubikura mu masomo dukura muri Torah. Na nibyo twakoze, ndetse ntituzigera tunabiceceka, ntituzigera tubiruhuka kuzageza buri muyahudi wese agarutse muri Isirayeli. Noneho tukongera tugatunga ya Isirayeli yacu yagutse, Greater Israel. Hanyuma abayahudi bose batataniye hirya no hino ku isi bakagaruka. Erega nimumenye ko iyo Isirayeli itazigera yiyubaka, ayo mavugurura ntabwo azikora. Ntabwo azakorwa gusa nuko ngo mwubatse Hamesh, Sanur, Ganim ndetse na Kadim. Ahubwo nk'uko Menora yabivuze,
ayo mavugurura yose azashoboka ari uko mwese hirya no hino mu nguni z'isi mwese muzemera muhaguruke muze turwanire iki kintu, ubundi abantu bose bari mu gice cyose turi kuvuga cyiswe Greater Israel yagutse, tubirukane tubakureho nk'uko tori bitubwira, kuko nta bundi buryo ubwo aribwo bwose kuri twebwe bwatuma tubasha kubaho hano kuri ubu butaka bwacu twarazwe bwa Isirayeli mu gihe tutabirukanye hano. Iki kintu kigomba kumenyekana, kigomba kwibukwa. Hari amahitamo amwe gusa, ni ugutura ku butaka bwa Isirayeli. Hazabaho usugire kuri ubwo butaka bwose, kandi nta muntu n'umwe udashyigikiye icyo gitekerezo cyo kwiyubaka no gutahuka kw'abanyayisirayeli kuri ubu butaka uzarokoka iyo operasiyo. Uwo baganira wundi ufite mikoro yambwiye ati none se amavugurura muri kuvuga no kwirukana abantu, ni ukubirukana kuva za Gufkatishu noneho tugasigarana Temple Mount. Yego nibyo rwose, iyo Temple Mount tugomba kuyisigarana. Koze urugendo rw'ibirometero 4,000 bagambiriye gusa kujya kurasa kuri Diego Garcia, ikirwa kibaho ibintu by'ingabo za Amerika. Izi misiri ko ari ebyiri ntabwo zari zigambiriye kujya kurasa Isirayeli, ahubwo zari zigambiriye, unabipimiye ku bushobozi bwazo, zari zigambiriye kujya kurasa ku mirwa mikuru y'ibihugu byo mu mugabane w'Uburayi, ni za Berlin, ni za Paris, ni Roma, ndetse no mu bice byose bishobora kugeramo iyi misiri. Look at what's happening in the Middle East. Lebanon is... Ariko ni murebe biri kuba hano mu burasirazuba bw'isi. Lebanon yararashwe, Iran yararashwe, Yemen yararashwe, Syria yararashwe, Iraq yararashwe, ibihugu byose byararashwe, kandi mu mezi makeya gusa ashize Mana ishobora byose. Murabona ko intara ya Gaza yose yagiye hasi ku butaka, ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu byarishwe, amamiliyoni y'abantu ubu ngubu bari hari inzererezi badafite aho kuba, amamiliyoni. Ubu turi kuvugana ubu nonaha Goge na Magoge bamaze kwigarurira aka gace k'uburasirazuba bw'isi bwo hagati, barahari. Kandi nimugende murebe mu gitabo cya Ezekiyeli kugira ngo mubashe mu by'ukuri kumenya uwo bita Gog. Kandi Gog, inshuti bakundwa, muri Bibiliya baba bari kuvuga Uburusiya, noneho Magog baba bari kuvuga abafatanyabikorwa b'Uburusiya, birumvikana n'Ubushinwa. Ni ukuvuga Gog ndetse na ba Magoge ubuvuze Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru, Irani, Turukiya ndetse n'Ubuhindi. Abangaba bose bubatse agakungu k'ishyira hamwe, kandi bagomba kuzarasa umujyi wacu w'igikundiro, bazarasa Isirayeli. Ibihugu by'ibihangange biziteranyiriza hamwe birasa Isirayeli, kandi mu kurasa Isirayeli, kandi kurasa Isirayeli bizaba ariyo ntangiriro y'intambara ya gatatu y'isi. Bisobanuye ngo ni intambara izakoreshwa mu intwaro kirimbuzi. Intambara ya gatatu y'isi yatangiye mu binyacumi bikeya bishize, n'ubu ngubu irahari, ariko iriho mu buryo bw'uburyarya. Ariko ni intambara izarangira ikoreshejwe mu intwaro kirimbuzi. Mana ishobora byose, abatari kwemera gusengera uyu muriro uzabatwika bonyine ubwabo, ariko mugomba gusengera mbere ya byose Abanyamerika. Aba Banyamerika bari gukina n'umuriro, bazashya bonyine ubwabo. Rero mugomba gusengera Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Murebe mu kanya umushumba yari amaze kuvuga ngo abantu bagomba kubanza kumva ibi bintu. Mwebwe mwahise muvuga ngo ariko ngo urabona ngo uyu muperezida aradufasha, ariko ibyo ntaho bihuriye, ndaho bizahurira na perezida uriho cyangwa uri tumeze gute. Amerika igomba kuzagira uruhare rukomeye cyane mu minsi ya nyuma. Umunsi muzabona Amerika igiye, muzatanga akabizu ka nyuma ku byo mwakundaga, kuko bizaba bibarangiranye. Mu gihe dusenga, ngewe ndasengera perezida Donald Trump, ndasengera Donald Trump uri muri White House, ariko nanone ndasengera Donald Trump kugira ngo amenye ukuri kw'ibyiringirwa muri Kristo Yesu. Ndi kubimusengera. Nyakubahwa perezida, ibisindi kubigusengera kugira ngo ugume muri White House, ahubwo ndi kubigusengera kugira ngo ugume mu nkuge ya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko iyo ngiyo niyo nkuge y'ukuri, nta yindi nkuge y'ukuri dufite. Hari inkuge imwe gusa y'ukuri, iyo nkuge ni Yesu Kristo. Rero reka mwese dusenge kugira ngo twinjire muri Yesu Kristo. Abakunda White House muyiha akabizu ka nyuma, na Amerika yose muri rusange muyisengere, muyibwire ngo goodbye. Mu gihe Amerika izaba igiye,
abashinwa n'abarusiya nta n'umwe bazaba bakigirira impuhwe. Show no mercy to no one. Nk'uko byumvishe mu rusaku n'induru by'abantu batandukanye muri iki kigobe cy'Abarabu harimo n'Abanyayisirayeli, umuntu ushobora kudukiza amaboko y'umwanzi w'isi. Donald Trump yabaye umwanzi w'isi yose. Ngira ngo yabaye nk'urenga umurongo utukura ubwo yakoze akaga cyangwa se ibara muri Venezuela agashimuta Maduro. Ngira ngo yahavuye afite tagete yo kujya muri Iran naho akahasandaguza. Yarangiza iriya Iran ni igihugu kinini cyane bakagicamo ibice byinshi, ndetse bakayigira nka Syria nyine ku buryo Iran itakribure, Iran hinduka akavurivundi kaba igitebo bayoza ivu. Kandi ntabwo Trump ari aho gusa, yateganyaga no kujya kwigarurira Greenland, kiriya kirwa. Ngira ngo kandi Trump saho gusa arafite tagete yo guhita ajya muri Cuba. Kandi Trump saho gusa, ubwo muri Afurika ho nta nubwo ari ngombwa ngo agire ahajya uko agomba n'uko abyumva n'uko abishaka, kuko urabona Amerika yo intego yayo nuza kwitegereza neza ni ukugira ngo ibindi bihugu byose bigisenge kandi biyiramye, nta gihugu na kimwe kivuyemo. Koko badukaniye intambara ya Ukraine, bashakaga kumenasa Uburusiya bakabukubita hasi, bamara kubusenyura Ukraine bakayinyuramo bagasenya Uburusiya nabwo bakabucamo ibice, cyangwa se bagahita basa nkaho babivangavanze nabwo bugata equilibre cyangwa umurongo. Bataka Taiwan bashakaga kumenasa Ubushinwa, birananirana baguma muri Taiwan. Bataka biriya bice by'Ubuyapani birimo Ubuyapani na Korea y'Epfo, havutse Korea ya Ruguru ibabera ihwa mu byo kurya bari kurya byabo. Urumva donc umugambi wa Amerika n'abayobozi ba Amerika baba bafite intego yo kugira ngo isi bayifate mpiri mu buryo babyifuza, cyangwa se mu buryo babishaka, cyangwa se mu buryo babyumva. Navuga rero ngo ni ikintu noneho ubu cyamaze kundi sura muraze yo hagati muri iki kigobe cy'Abarabu. Iyi ntambara ihuje Isirayeli na Irani na Amerika, ibi bihugu byose ngira ngo nakaga ni ishyano rigwiriye isi. Koko buno Uburusiya bwamaze kwidekarara ko bugomba gushyigikira Irani nyuma y'aho barasiye ku ruganda rutunganya ingufu za nucleaire rw'Abarusiya ruri muri Irani. Ngira ngo muri iri joro ryahise ibisasu wabibonyemo hano nabikweretse, aho nanone byibonekeje Irani nayo yaje kwihimura ijya kurasa ku ruganda rutunganya ingufu za kirimbuzi zo muri Isiraheli, ubwo hakomerekaga abantu 50. Abapfa bo murazi yuko Amerika na Isiraheli badashobora kuvuga ngo hapfuye aba ngo tubuza aba, baragerageza bakavuga bakeya bashoboka. Ngira ngo ariko nanone imyigaragambyo muri Isiraheli imeze nabi, yamagana politike ya Netanyahu, politike ya Donald Trump, ndetse abantu bose bari kusa naho bari kurwanya Amerika. Byabaye uhurizo kuri Trump gukomeza intambara kwa Trump egare kwegura cyangwa gusandaguza Amerika, n'abanyaburayi bagahumuka bakabona ko nabo ubwabo Amerika itabakunda. Kuko ibaye bakunda, base militaire nkuru y'Abanyamerika iri mu Budage, yego ni mu Budage, bakabaye bafite kode z'ibitwaro bya kirimbuzi byabo bihari. Ariko bigaragara ko abanyaburayi nabo tuzi banakoroneje isi nk'Abadage barwanye n'intambara ya kabiri y'isi ku bwa Hitler. Niba Amerika naho ihashyira base ngo nzabarinda, mugomba gutera imbere ariko munsi yabo, mugakora n'urugendo ariko munsi yabo. Ni ukuvuga Amerika ibacungiye ku jisho nk'Abadage, kandi ubwo si Abadage gusa, biriya bihugu by'Uburayi byinshi Amerika ibibaragiye, kandi aho Uburayi bugize intege nke Amerika ikoma amashyi. Muzabicunge, Amerika yababujije gukura esase mu Burusiya,
na mazutu uburayi bujya kubigura muri Amerika buhenzwe n'ahandi hatandukanye. None n'ubu Amerika ibateje akaga n'ishyano muri iki kigobe cy'Abarabu ubwo byayangaraga umuhora wa Hormuz ugafungwa. Biriya rero abanyaburayi bakubise ubwa kabiri ahababaza, kandi mwibuke ko nyuma y'ibyo byose abanyaburayi bavuye muri corona bajya muri Ukraine, nibo bashoyemo ingufu nyinshi. Bavuye muri Ukraine Trump ahise bajyana muri Iran, kandi Iran ni nini cyane, ni igihugu kinini ariko Israel yifuza ko cyacikamo ibice byinshi nacyo kikangana na Israel. Koko Israel kugira ngo ibe puissance nuko ubutaka bwayo bwakaguka. Israel kugira ngo igira ubushobozi nk'ubwa Amerika cyangwa se na ruta Amerika nuko yaba ifite igihugu kinini. Iran impamvu byananiranye ni igihugu kinini ku buryo Israel niba indege iri buzenguruka igihe cy'iminota 30 indege y'intambara ikaba yabizengurutse Israel, muri Iran byagusaba nibura hagati y'isaha cyangwa amasaha 2 bivanye n'umuvuduko indege yaba ifite. Ibyo ngira ngo wabona bizikundusha. No kuvuga rero hano Iran nayo bifuje kugicagaguramo uduce twishi nkuko babikoze muri Afurika, bakagenda bacamo ibice bashinga imbibi nk'ubu Rwanda rwari rufite rwagutse, ariko mu kugabanya Afurika bagenda bafata ibice bimwe babikubita kuri Kongo, ibindi kuri Tanzania, ibindi ku Buganda. Bafata Burundi, ibice bimwe babyomeka kuri Tanzania, ibindi nanone babyomeka kuri Kongo, kandi n'Uburundi bwari bwagutse. Ni ukuvuga rero intego n'umugambi w'Abanyamerika cyangwa se muri Amerika ni ukumenasa ibindi bihugu bakabisenya kugira ngo bagumane ijambo ry'uko baba batwaye. Ariko hari ikintu kimwe bari kwirengagiza cy'uko isi imaze gukanguka, ari byo navugaga, Uburayi ubu buri gukanura bukabona ko inyungu zabwo zibangamiye. Ibaze rero ni mu bibazo Uburayi bunyuzemo nibwongera bugaca no muri ibi, nk'iyi ntambara ikaba yakomeza. Muri Afurika ho ni ibibazo byikubyishurijana ibyabo. Ariko nk'ubu Amerika nayo, Qatar yamaze kubona ko Amerika itayirinda, Abu Dhabi yamaze kubona ko Amerika itayirinda. Iyo amasezerano abaperezida n'abaminisita bagiye basinyana na Amerika, abenegihugu batabigizemo uruhare, ubu bari kwicuza bakabona ko ibyo basinye byari kuruta bo ubwabo bakagura ibikoresho bakirinda ku giti cyabo. Kuko nka Iran ntiyatinyuka, nta musilamu watinyuka kugaba igitero ku wundi. Mwibuke ko idini ryabo rirabahuza bo hagati yabo, ariko abakristo bagaba ibitero ku bandi, kuko abakristo bo nuko bateye kandi n'abasilamu nuko bateye. No kuvuga rero nk'amabaze militeri yo mu kigobe cy'Abarabu za Kuwait no mu bindi bihugu, bivuze ko uko byagenda kose hajya Amerika aba bose iri kubakora ku maso. Ntabwo tuzi nyuma yuko Trump ari gutsindwa intambara hari bwerekeza, ariko uko byagenda kose buriya ibimwaro bishobora kumuzana muri Afurika, aho inzovu zirwaniye hakaba barafurika. Koko mpamenya ko ku Bushinwa ntiyakandiraho, ku Burusiya ntiyashima ko, ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye Amerika ntabwo ipfa kubyataka. Na Iran ngira ngo yaribeshye, Amerika yaribeshye ubwo yajyaga rizi ko izarasa abayobozi hama hakabaho guhirika ubutegetsi cyangwa gusenya ubutegetsi. Bije kurangira rero intego za Amerika n'umugambi wa Amerika bitagenze neza. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko Amerika nk'umupolisi w'isi cyangwa se nk'umuntu uyoboye isi ashobora kuba ari kwakwa ububasha, ari kwamugwa ububasha n'ibihugu nk'Uburusiya n'ibihugu nk'Ubushinwa. Kandi hano niba indege ya mbere Amerika ifite bayirashe, niba Amerika ubwirinzi ifite bwose Iran yarabushwanyaguje muri tekinoloji y'Abarusiya n'Abashinwa, bivuze ko Amerika ho naho irakangutse, ibonye ko kurwana kwayo ikwiye guhindura strategy. Niba Amerika yaratereranye abanyaburayi muri Burkina Faso, Niger na Mali, mwabonye ko Amerika ibirebera ku ruhande, baze militeri z'abo banyaburayi barabagabo baribohora bo mu burengerazuba bwa Afurika. Bishatse kuvuga ko niba niko biza kurangira bigenze, Uburayi nabwo bwatereranye Amerika cyangwa se NATO itereranye Amerika mu ntambara iri guhangana n'ubwo Ubwongereza bwa sudotse bukazamo bukaba bwatanze amato. Nabyo dutegereje ibiza gukurikira,
ariko hanavuga ko uko byagenda kose Iran iri butsinde. Impamvu iri butsinde nta kajagari ifite, nta parapara. Abaturage ba Iran ntabwo bajagaraye, abenegihugu ba Iran ntabwo baparapara. Mugabo ababenegihugu ba Amerika ni nk'abasazi, ab'Uburayi nuko, abanyafurika nuko. Twe duteye, mureba Abisiraheli uko bari gutaka, mureba ibi bice byose byo muri Palestine Isiraheli yarimbuye, nta wavuze, ntago tubazi. Ariko biriya nibiba muri Isiraheli bagasenya nibura nk'imidugudu 5 izwi ikomeye, Isiraheli iramanika amaboko ku bw'abaturage. Bishatse kuvuga rero ko nko muri leta z'abayisilamu, leta z'abayisilamu ntabwo bo bashoboye kujya muri ibyo bintu by'akajagari ka buri kanya, ahubwo bo bari mu bikorwa. Bivuze ko rero iyi BRICS igiye kwishyira hamwe, ahubwo itegura ibitero simusiga bizakubita hasi Uburayi, kuko Amerika nitsindwa iyi ntambara, peteroli iri mu Barabu, indi iri mu Barusiya. Ubushinwa murabona ko bwateye imbere mu ikoranabuhanga ry'amamodoka, impuzu, bushoboye guhaza isi. Ibintu byinshi twakosomaga muri Amerika, tekinoloji nyinshi ubu mu mastrete zo mu kirere, ibi byogajuru, urabona ko Ubushinwa bwashyigikiye Iran ikarasa aho ishaka, igakora ibyo ishaka hejuru y'ubuhangange bwa Amerika n'Abanyaburayi. Bivuze ko ibihugu bigiye guhita bigenda bibe abariye ku Bushinwa, bibabariye ku Burusiya, kuko izi tekinoloji Iran iri gukoresha ni iz'Abarusiya. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko aba barasha n'Abachinese bo ubwabo ahubwo noneho isi igiye kuyoboka kuko bafite ikoranabuhanga isi yifuza, kandi badafite akajagari ka buri kanya ko guhohota, kwiyenza. Ariko Amerika kuva nyine yakiva yanga mu ntambara za hato na hato, isuzugura abantu, ituka abantu, yanga abantu, ishwanira abantu, bivuze ko iri kugenda ita ikuzo. Bivuze ko rero iyi ntambara irasiga yambuye ubusa Amerika, kandi irasiga Uburayi buhaye ijisho niba buri kureba, irasiga na Afurika ibuhaye ijisho niba Afurika iri kureba, kandi irasiga biriya bihugu bya gikomuniste by'ubwabyo mu byishimo ntagereranwa kandi ntanga. Donc irabasiga mu munezero udasanzwe. Rero aha niho intambara iri kwerekeza. Ariko uko byagenda kose, Isiraheli niba ubwirinzi, mwabonye ko bafunze wari ujejwe ibijyanye n'ubwirinzi cyangwa se gukoresha izi ntwaro zo kuzamuka atimisire za Isiraheli, wari ubijejwe yafunzwe. Bivuze ko Isiraheli yagize intege nke, igira shite mu bijyanye n'ubwirinzi, aidomo yabo nta bushobozi gifite. Bivuze ko Isiraheli igiye kujeninga igasubira inyuma. Amerika yo yamaze gusubira inyuma, ahubwo Tarapo bya bindi byo yavuze ngo shaka ibiganiro, ngo ariko muri Iran nabuze uwo tuganira. Bishatse kuvuga ngo eske ni kagatima ka nyuma ngo haboneka umuntu muri Iran w'umutegetsi wajya aho dushaka tukaba ari we tuganira, mwashyizeho uwo twebwe dushaka. Ariko nabyo urumva ko biragoye, ntibikiri gukunda, ntibikiri gushoboka. Urumva Tarapo we yamaze gusubira inyuma, kuko abantu benshi bo muri Amerika, igihugu cya Amerika ntabwo kiri inyuma ya Trump, kuko intambara bari bazi ko ari imisine iri gutwara amamiliyari n'amamiliyari. Ubu rero bivuze ko iyi ngwano iyo iri kwerekeza n'iyo iri kujya, navuga ngo ni mu kaga, ni mu marira, ni mu gahinda kubw'ubukene. Ariko muri politike, geopolitike, impande zose zigiye guhita zimenya Amerika uwo ari, kuko Amerika hano ihatereye ikuzo, ihambariye ibara, ihenye mu bakwe. Reka tugushimire ku Mbabazi TV gatatu, analize yacu nakagaruka. Imana iguhire kugirire neza, kandi duhumurije twihanganisha abanyafurika bari muri ibi bihugu by'Abarabu bahuriyeho n'akaga n'amage, ndetse n'abiyi ntambara ari kugiraho ingaruka. Mwese Imana iborohereze.